وسهلا بحضراتكم. بنعرض النهارده لاول مره في السوق يا فندم سكاكين الماني حضرتك. بص حضرتك، بسم الله ما شاء الله. بص امسك السكينه كده حضرتك، بص ماشي حتى مع لون التيشيرت. امسك حضرتك، بسم الله ما شاء الله. بص حضرتك اساسا ما ينفعش معاكم السكاكين صحيح. بص يا باشا. ايه ده ايه يا عم ده ايه يا عم ايه يا عم ده ده تفتحوني بس. بص الشارع يا عم. ايه ده يا عم؟ ايه ده حته سلاح 100 100 يا عم اقول لك كلاس سكيت طلعت طبنجه فيه يا عم والله العظيم شغاله ازاي. يا عم دخلها بس يا عم انت بتعمل ايه؟ بص فرع الشجره يا عم فرع الشجره ايه؟ ما بتستعملش سكاكين في البيت، ما بتساعدش المدام انت حضرتك. انت عبيط ولا هبل؟ ليه بس يا باشا؟ مدام شوف يا عم اتكل على الله يا عم. روح الله تغسل مواعين شكلك كده يا عم اتكل على الله يا عم. اغسل مواعين مين يا عم؟ عيب كده يا عم. الله يا عم بتكلم كلام حلو يا عم. بص ايه يا عم ده؟ ما تخافوش. هات الواد ابن الكلب ده. قوم يا عم. اول مره. بص يا باشا، بص يا عم بص يا باشا والله العظيم يا ريس والله العظيم يا نهار اسود. انا نازله يا راجل مات يا نهار ابوك اسود. فين ما تخافش يا عم. ايه ده ايه ده؟ ايه رايكم؟ بموت كويس؟ بتهزروا يا ولاد والله العظيم. ليك انت يا باشا يا باشا يا عم ده تسعة مني مش عارف. ايه يا عم انت؟ شغال اهو. ايه يا عم انت موت الراجل؟ تعالى هنا. ايه رايكم؟ بموت كويس؟ تعالى هنا.